Antenin neumni spraševalec. Oprosti, gospodična, na hitro te zmotne eno čisto kratko vprašanje. Daj mi pomagi, pa mi povej, kaj je šiškarica? To pa ne vem. Kaj bi rekla? Ne vem, res. Mogoče kaj druga. Kaka droga? Ja, Ki povzroča, da se človek veliko smeje. možno je. Šiškarica, prebivalka Šiške v Ljubljani, Laheritska, Šiškarica. Kakšen okus ima kaki? Mislim, da ima po kakcu okus. Da ima po kakcu okus. Ja, Kak okus je to? da ni dobro pač. Da ni dober. Ja. Kaj je titi kaka? Kaj ni bil to nek krav? Ok, ne bil. Ne bom rekla. Kaj vem, kakva ptica ali kaj tako, ne vem. Tito kaka, Ti kaka. ti kaka. Kaka, vem, da je fuzbaler. Če me fuzbalu kaj vprašal, bi bolj videl. Ti pa ne vem, kaj pomeni. Bodite pametnejši, kupujte vozila Seat iz zaloge do 4400 evrov ugodneje. Los Cekinos, Seat Avtohiša Drev, Petrovče. Neumno bi bilo kupovati drugje.